bejaše sin župana velikoga Nemanje, gospodara srpskog, koji samodržavno vladaše svim srpskim zemljama koje se zovu Dioklitija, Dalmatija, Travunija, približujući se na istoku Iliriji, a na zapadu pripadajući Rimskoj oblasti. Taj, dakle, više pomenuti muž, blagočastiv i bogoljubiv, odlikujući se mnogo vojništvom i hrabrošću kao retko ko drugi i izobilujući veoma svim blagima na zemlji i u sreći, a više ovoga dobrim običajima, ukrašujući se bezlobnošću i pravdom, milošću i krotošću, uze po zakonu sebi za ženu po imenu Anu. I ova ničim ne izostajaše u blagim običajima i za muža svojega. I rodiše im se sinovi i kćeri, koji osvetiše božanstvenim krštenjem i naučivši ih svetim knjigama i blagim običajima, veseljahu se Gospodom. Mnogo vremena prođe i ne rodi više pomenuta blagočastiva Ana, jer je zaključa Bog kao nekada Liju Jakovljevu, da ona koja je rađala pređe, ne rodi na vreme, čega radi joj je njen muž ukoravao i vređao. Radi toga bejahu oboje u tuzi i žalosti, jer im duše mnogo željaše da dožive još jedno dete, i obnoć, stavši na molitvu k svemogućemu, svako zase govorahu sa suzama: Vladiko, Gospode Bože Svedržioče, koji si poslušao nekada Avrama i Saru i druge pravednike koji se moljahu za čedo, usliši danas i nas grešne sluge tvoje koji ti se mole. Daj nam po tvojoj blagosti da doživimo još jedno dete muškoga pola, koje će biti uteha duše naše i naslednik tobom naše države i žazao starosti naše, na čijoj ćemo ruci, legavši, počinuti. I zajedničke ti zavete dajemo, od začeća detinjega odlučit ćemo se prirodne zakonite ljubavi i postelje i sačuvat ćemo se svako zase u čistoti tela sve do kraja života. A Gospod, koji je blizu svima koji ga uistinu prizivaju i koji njihovu molitvu sluša, posluša i njihove molbe kao i ostalih pravednika. I ovo bi početak neiskazanih Božjih sudova, da kao što je posle životom, dete bude za divljenje i u rađanju najpre, i da ne bude samo delo prirode, zakona čovečijega, nego i zapovest svesilnoga Boga, koji pobeđuje zakon prirode kako hoće. I rodiv se po prirodi kao plod molitve, od Boga dan, Bogu se i nameni, što i bi. I tako zatrudne Sinklitika, i kad se približio dan, rodi muško dete, kako su prosili u molitvama. Zaradovaše se u duši veoma i proslaviše Boga, koji nije prezreo moljenja njihova. Posle malo vremena porodiše ga i vodom i duhom, prosvetivši ga božanstvenim krštenjem, i dadoše mu ime Rastko. I zaista, mnogo s Gospodom dobro Bogu poraste, a kad ojača dete, dadoše ga da se uči svetim knjigama. Roditelji njegovi, imajući nadprirodnu, bezmernu ljubav prema njemu, uvek gledahu na nj s nenasitom dušom i velmože s njima govorahu kako će on biti najvrsniji među braćom svojom. A i dete bejaše blagoobrazno i veselo dušom i u učenju naprednom, da se divljahu razumu u detinjem uzrastu, da svi govorahu: ovo će dete biti neko novo znamenje. A kad odraste do 15. godine, roditelji mu odeliše jednu stranu svoje države, kako bi odlazio od oca radi zabave s velmožama i radi veselja s blagorodnim mladićima. A mladić, okusiv od razuma božanstvenih svetih knjiga, češće ih pročitavaše i odatle primaše početak premudrosti, što je strah Božiji, i primaše božanstvene ljubavi iz dana u dan, nalažući oganj na oganj, nenasitom željom. Rasuđivaše da su carstvo i bogatstvo, slava i sjaj i svaka sreća mnogometežni i nepostojani,
smatraše da su vidljive lepote i obilje života kao senka, pa razume da je mnogo jedenje i veselje i sve čovečansko na zemlji tašte i nestvarno, udari desnim putem i bavljaše se poukama iz knjiga. Ne lenjaše se u crkvi cele službe stajati, ljubljaše post, kloneći se praznoga zanovetanja i neumesnoga smeha, mrzeći nepristojne i štetne pesme mladićkih želja koje oslabljuju dušu do kraja. Blag, krotak prema svima ljubazan, ljubeći sirotinju kao retko ko drugi, poštovaše suviše inočki čin, tako da i samim roditeljima njegovim beše zazor, pa bi se zastideli, videći u mladom uzrastu takvo staranje i zakon dobrih običaja, i smatrahu ga kao da nije od njih rođen, nego da je u istinu dan od Boga.